uned hon, da ni'n mynd I ddisgrifio'r cartre. In this unit, we are going to describe the home. To ask, where do you like reading, we say, lle wyt ti'n hoffi darllen? Dywedwch ar fy ôl I, lle wyt ti'n hoffi darllen? If you want to ask one person formally or ask more than one person, we say, lle dach chi'n hoffi darllen? Dywedwch ar fy ôl I, lle dach chi'n hoffi darllen? Here are some possible answers. Gwrandewch ac ail adroddwch. Dwi'n hoffi darllen yn y lolfa. I like to read in the lounge. Dwi'n hoffi darllen yn y gwely. I like to read in bed. Dwi'n hoffi darllen yn yr ardd. I like to read in the garden. Da iawn. We can also ask where a room or somewhere within the home is. Lle mae eich ystafell? Where is your room? Ac I ateb, and to answer, we could say, wrth ymyl ystafell Mary. Near Mary's room. Rhwng yr ystafell ymolchi a'r lolfa. Between the bathroom and the lounge. Gadewch I ni ymarfer. Let's practice. Wrth ymyl yr ystafell ymolchi. Rhwng ystafell Mary ac ystafell Ann. Bendigedig. Pob hwyl I chi efo'r gweithgareddau yn yr uned. A cofiwch, da chi'n medru gwylio'r fideo hwn eto I adolygu. Good luck with the activities in the unit, and remember, you can watch this video again to revise if you need to.